سلاف بینرین هجاین روداوی به تایبەتی پشتی کنگره PKK و بریارا خو هەڵوەشاندنا وê li paytextê Tirkiye Enqerê di navqada siyasetê de jî gelek babet têne gotûbêjkirin. Beşek ji van babetan çêkirina yasayên nû, destûreke nû ji bo Tirkiye, mijara yasaya dijîter û gelek babetên dî hene. Di rewşeke wiha de li navenda Partiya Paşarojê di vê hewpeyvînê de mêvanê me Birêz Ehmed Davutoğlu ye. Ehmed Davutoğlu hem Serokê Partiya Paşarojê ye hem demeke Serokwezîrê her wiha Wezîrê Karên Derveyê Tirkiye bû. Di vê hewpeyvînê de em ê pirsin xwe arasteyî Birêz Davutoğlu bikin. Ez benî destpêkê hûn bi xêr hatin. Çok teşekkür ederim. Gelekî spas. Weke tê zanîn PKK biryara xwe da û biryar da ku xwe bi helveşîne. Şiroveya ve nirxandina ve li ser vê kongreyê çi ye? Ji bo ku ev biryarên PKK dane bi ser bikeve, prose bi giştî bi ser bikeve, pêwîst e çi pêngavek bê tewavêtin û çi bêkirin? Şimdi tabii Niha divê ez vê bêjim. Dema me di meha çiriya paşîn de berî ku ez biçim hewlêrî bernameyekî li vir çêkir, Birêz Baxçelî, axaftina xwe ya 22 çiriya pêşîn kiribû. We pirsên wiha ji min pirsîbûn. Min wê demê jî gotibû ez piştgiriya vê pêvajoyê dikim. Em di gelek mijaran de bi Birêz Baxçelî re cuda difikirin. Carnan li ser kursiyan dixwast bi navê Serok Ehmed bi min tinazên xwe bike. Min jî wê demê bersiva wî hep sersera serçe diye cevap verdim. Ez ji wan kesanim ku prensîpên dostî, biratî û aştiyê di navbera hemû gelan de li rojhilata navîn diparêzim. Berî salan ev coğrafyaya me hat parçekirin. Bajar hatin parçekirin. Eşîr hatin parçekirin, malbat hatin parçekirin. Saykispîkot em parçekirin. Niha wexte ku em van parçeyan bînin bahev. Divê em van parçeyan kom bikin. Divê em rêzê li sînoran bigirin, lê sînorên wekî dîwaran nebînin. Divê em bi entegrasyonên aborî, bi têkiliyên çandiyên kûr. Divê em deh salên pêşiya xwe amade bikin. Têkiliya di navbera Tirkiye û Herêma Kurdistana Bakurê Iraqê de mînakeke xweş a vê yekê ye. Niha dema em mêze dikin, rêxistina PKK ji 40 salan zêdetir e li vê coğrafyayê hebûna xwe didomîne. Di rewşekê de ye ku agirê teşqeleyê tim pêxistî digire. Li aliyê din, li Tirkiye bi taybetî di dema 12 îlonê de xeletiyên mezin hatin kirin. Redkirina Nasnameya Kurdî, sînodarkirina mafên demokratîk û astengiyên li ser zimanê Kurdî. Eger em li rastiyê binêrin, rêxistinên terorê ji rêveberiyên otorîter an dîktatör Sûdê werdikirin. Rêxistinên terorê sistemên otorîter wekî hincetan bikar tînin. Yani tişta ku sistemeke otorîter herî zêde meşrû dike ev e. Dibêjin mêze bikin gef heye, rêxistina terorê heye. Rêxistina terorê jî dibêje binêre ew zextê dikin. Tu jî bi min re bikeve nava tundiyê. Ev wekî têkiliya di navbera Daişê û rejîma Esed de ye. Baş e, em ê çawa ji vê xelekê, ji vê kûçeya bê derve, ji vê çerxa nebaş, ji vê xeleka gêr nehatî derkevin. Mirovên zana dê ji her alî werin bahev û dê bibêjin li vir em hemû zererê dikin. Werin em fermûleke ku em hemû tê de qezenc bikin peyda bikin. Li vir divê bê ti pêşdarazî ev formûl were nîqaşkirin. Dema ku sala 2013 pêvajoya çareseriyê dest pê kir, ez Wezîrê Karên Derve bûm. Herkes dizane, ez li rojhilat û başûr rojhilatê Anatoliyê gav bi gav geriyam. Min li Amedê konferansek daw, min ev pêvajoya çareseriyê parast. Ji ber ku min bawer dikir ku ev ji bo Tirkiyeyê jî ji bo herêma me jî rast bû. Birêz Mesûd Barzanî hat Amedê, Birêz Nêçîrvan Barzanî hat Wanê. Wêneyên gelek xweş şik derketin holê. Lê PKK wan deman bi tercîheke çewt li şûna ku Sûdê ji vê rewşê wergire, çû li îstismarê geriya û çeperên şer barîkat hatin kolandin. Neçarî tekoşîneke li dijî terorê dest pê kir. Halbûkî eger ew fersan hatiba nirxandin, tiştê îro di qewmetê gelek berê biqewmiya. Baş e, ferqa îro çi ye? Ez bawer dikim ku em îro di rewşeke sûdwertir dene. Çimkî cara yeke me aliyên tund li ser heman mijarê li hev dikin. Yanî pêşniyar ji me bû.
me hertim piştgiriya pêvajoyên wekî pêvajoya çareseriyê dike. Birêz Baxçelî û beşa netewperest li Tirkiyeyê hertim dijber bûn. Eger ev pêşniyar û ramanên wiha ji me hatibûna li dijî derdiketin. Dîsa dûbendî çêdibûn. Pêwendiyên di navbera Birêz Baxçelî û Demê de yên ku bi destdana heva li yekê çiriya pêşîn û silavdanê destpêkirin biya min bi unsûrên herî girîngên ku ev pêvajo lezand û qiloç zêde kir. û ez vê eşkere dibêjim piştî wê ez gelek caran bi Birêz Baxçelî re rûniştim. Piştî vegerîna Hewlêrê min nameyeke ku têgihiştin û ramanên xwe yên piştî konferansa duhokê dianîn ziman ji Birêz Baxçelî û Birêz Erdogan re şandin. Hîn şoreşa Sûriyê dest pê nekiribû. Pişt re jî dema ku şoreşa Sûriyeyê pêk hat min name şand. Min di nav wê nameyê de behsa van hemû aliyên mijarê kir. Min got pêwîst e ku em vê nermahiyê zêde bikin. Min di wê nameyê de hevdîtinên xwe bi Birêz Mesut Barzanî re jî parvekirin. Birêz Baxçelî telefon kir, spasiya min kir û got em hewceyê tecrübeya wê ya dewletê ne. Wî got ku hûn kesê ku van mijaran li Tirkiyeyê herî baş dizanin, kesê dewletê herî zanane û pesnê min da. Ji wê demê û vir ve ez tim di têkiliyê de bûm bi Birêz Baxçelî re. Vê hefteyê jî dîsa ez piştî biryara xwe fesihkirinê dîsa bi telefonê axivîm. Li aliyê din jî min gelek caran bi heyeta Demê re civîn çêkirine. Hefteya borî jî min hevdîtineke dirêj bi wan re kir. Hema berî vê kongreya xwe fesihkirinê yanî roja pênşemê, hema berî ku biryara ewil were ragihandin. Min ji wan re jî heman tişt got. Vê carê em fersendê winda nekin. Vê carê em fersendê winda nekin. Madem ku ev aliyên tund li hev kirine, erkê me ew e ku em vê hîn jî ber bi pêş ve bibin. Ez aşkere dibêjim. Piştî 22 çiriya pêşîn demeke dirêj bêdengmayîna Birêz Erdogan jî ez nerihet kirim. û di hema her axaftina xwe li Meclîsa Mezna Neteweyî ya Tirkiyeyê de min bangî Birêz Erdogan kir ku ew xwedîtiye li vê pêvajoyê bike. Min got bila mijar nebe keşmekêşeke di navbera te û Birêz Baxçelî de. Xwedîtî lê bike. Dawiyê ev mijareke ku divê serokkomarê komara Tirkiyeyê lê xwedî derkeve ye. Di navbera me de cudahiyên ramanan hene. Aborî, polîtîka, qanûna exlaqê, siyasî û her wekî din. Li divê mijarê de em piştgirên we ne. Berdewam bikin. Ji ber vê yekê hemû alî jî di demên nêzik de min ji Tayyip Erdogan re jî nameşand. Min bi rayedarên ku vî karî di asta dewletê dimeşandin re jî têkilî danîn. Min ji hemûyan re eşkere got. Ev fersendeke dîrokî ye. Baş e, em niha li ku ne. Erê, biryara xwe fesihkirinê rast e. Gotineke Churchill heye ku ez pir jê hez dikim. Bi gotina wî bi îngilîzî pişt ez ê bi Tirkî jî bêjim, this is not the end, this is not the beginning of the end. This is just the end of the beginning. Yani ji bo pêvajoyekê dibêje ku ev ne dawî ye. Dawî nîne, tişt naqede. Ne destpêka dawiyê ye jî. Dawiya destpêkê ye. Na tiştekî destpêkiriye. Di daxuyaniya biryara xwe fesihkirinê de hinek xal hene ku rêya giştiya Tirkiyeyê nerihet dikin. Min jiyên ku ev tişt ji min re gotin ev tişt tên gotin. Em li encamê mêze bikin. Ez li gel van tiştan nînim. Hinek nêrînên daxuyanî de dikarin nêrînên tûj bin. Lê ez mêze dikim bê encam çi ye? Gelo rêxistin dê xwe tesviye bike yan na? Em vê encamê bikirin. Ew daxuyanî dê werin ji bîr kirin. Herkes ji bo cemaata xwe hinekî zimanekî bi dozaja bilind bikartîne. Divê em sebir bikin. Lê niha em li destpêkê ne. Piştî vê divê çi were kirin? Îro di axaftina xwe ya li Meclîsa Mezna Netewî ya Tirkiyeyê de min di nav neh xalan da yek bi yek tiştên ku divê werin kirin hejmartin. Ya yekem, madem ku rêxistin dê were tasfiye kirin, tasfiye çi ye? Tasfiyekirina avahiya rêxistinê ya çekdar, çekdanî ne. Ji vir jî em bangê dikin û ez bawerim ku rayedarên Bakurê Iraqê ji dê beşdarî vê banga min bibin, dema ku dereng bimîne, gelek kes û gelek dewrûber ku provokasyonan çê dikin dê derkevin. Yê ku herî zêde ji vê li hev hatinê acize İsraîl e. Ji ber ku ew dixwaze
کاوس الهرمی با افرینه گلک اکتورن دجی دکارن هبن دوی رایدارن عراقی و باکور عراقی جیته ده رایدارن ترکیه جیته ده تبلیوی ببن مراسمک به چکرن جوینک به چکرن با آوائه کی سمبولیک مراسم را دست کرنا چکان وره چکرن پشت جی دوی وره دیار کرن که چک ده چاوا ورن تصفیه کرن یعنی نابا کو چک لجیه کی ورن وشارتن و پنج مشونده به پرووکاسیونه که درکوین اگر وصابه به ترکیه و هرم جاره که دن نکارن 10 سال 20 سال لسر و مجاره با آخوین یا دویم هزا انسانی ریخستنه ام دزانن کو بشک مزنه اندام نهایی ریخستنه تو سوجنوان نینن جبوان کسین کو تول سوجان نبونه رهابیلیتاسیون جبوان کسین کو تول سوجان نبونه فرمولن حقوقی و جبو برپرسیارم بلند کو هجمارا وان دنابر 35 ده دوی دبن چافدری در ولاته کی کو ترکیه نرحت ناکه جهورن دیتن دوی اف ورا چیکرن یا سیام ترور نتنل ترکیه لجیهان جی سکتوره که آبوریه دهمان دمیده یعنی ده سال نودی ده لپشت ویر رخستنه به پرانی بازرگانی مادین هشپر هبون ششتونا پریان هیا ده هر آواهیه ده هیا جبر ویه که دوی آوای آبوریه ویر رخستنه وره بلاف کرن دوی توراوی وره بلاف کرن حتی که او کسین که جوی آواهی آبوری سوده وردگرن هبونا خواه بدومینن ده بدومینن پرووکاسیونان جی چه بکرن جبر که ده بیکار بمینن ما افد گلک تشتین دن ده دما بوری ده دید یا چهارم حکومتا ترکیه دوی پیواجوک دموکراتیکا برفره راگهینه یعنی دما که انصور انسانیان ریخستن بر رنگ کتاب جیانه دبن هگر دمرتاش اکرم اماموغلو امید ازدخ و روزنامه‌گر هنه که تن رامان خوانی نظمین حبس کرنوان نتشتکی منطقیه جبرویه که دوی همو وان خباتان به رفورم دموکراسی را دیار کرنوان و چارستر کرنوان هبه دوی مجارده دوی مجلس مزنان تویی ترکیه تکوه دوره دوی برای سروکومار همو ریبرین سیاسیین که گروپ انوان لمجلس مزنان ترکیه هیا یانجی دریا گشته بباندورن بانک بکو ببیجه ایدی دوی ام و مجاره نقاش بکن جبر که گاوا که حکومت ویده که سینو رکوه هیا آلیه کیه لیل مجلس مزنان تویی ترکیه هر کس لوره دوی بری خو بدور یا هفتم دوی پیواجو با آوه کی زلال بمشه دوی بری سروکومار آخافتنه که بر رنگ خطاب به نتویی بکه و بوان همو اکتوران را پیواجوی شیروه بکه ریا خود دینه پیش بریمه یا هشتم ریخستنین جواکا سویل هلبت کومله و وقف شهید و غازیان گلک هستیارن دوی زمینه کی وسا وره پیشخستن که وانجی تولی پیواجوی بکه بی که او نرحت ببن دوی جواکا سویل تولی پیواجوی ببه نه استم سر تشتا هری کریتیک و یا هری گرینگ یا نهم مطلق دوی آلیه هریمیه و باش وره خبتاندن یعنی کردین سوریه بر رنگ کی دوی تولی و هفکیشه ببن جبر کو تکلین ناور باکور عراقی و ترکیه ده گلکی خوردن از دور تو پروبلمان نابینم حکومت عراقی جد خوازه کو او وره چاره سر کرن لور جی پرسکرک نینن داخویانین آلیه طالبانی آلیه سلیمانی و پدکه ده جی پشگیریت نشاندان دوی مجارد برز بارزانی و پدکه ته پروبلم انوان چه نبونه به ترکیه را تفگریان نها مجاره که دوی وره چاره سر کرن سوریه دوی لسوریه ریخستن وره بلاف کرن لی دوی مکانیزمه که سی آلی دنافبره ترکیه ریوبریه شامه نونرین دموکراتیکن کردین سوریه ده وره آوا کرن مکانیزمه که سی آلی به وی مکانیزمه سی آلی را دوی وره گارانتی کرن که کردین سوریه وک ولاتین وک هف تولی ریوبریه شامه ببن نابه که حمایه و پشگیریه ته زنبیانی ورن قبول کرن دوی پیواجوی ده تشتی که من کیف خوشت که تشتی که هیوید ده من اوه که بی باندورا در و ترکیه برنین خود تداوید که ریخستن بسر خود بریاره که دگرو فاکتورن هریمی باکور عراقی ریوبری هریم کردستان عراق ریوبری سوریه همو بر رنگ کی بونه بشدارن و پیواجوی نهال سوریه به پیشنگی ترکیه دوی ریوبری که وصور آوا کرن که ترکیه کردن سوریه نوکی گفکه برواجی وکی فرسنده که وکی درجاهی خوزایی ترکیه ببینه
Kurdên Sûriyeyê ne di asteke wisa dane ku gefa li Tirkiyeyê bikin. Divê mijarê de van rojên dawî piştî vê daxuyaniyê tiştekî wiha hate berbin. Digotin PKK xwe fesih dike lê li Iraqê fesih dike, li Sûriyeyê berdewam bike. Min got ji ber ku hûn coğrafyayê nas nakin û wisa diaxivin. Sînorê Sûriyeyê ne wekî Iraqê ye. Di navbera Qendîlê û sînorê Tirkiyeyê de rêz bi rêz çiya hene. Gelek newal hene, gelek asteng û şikêr hene. Lê li Sûriyeyê herêma Cizîrê deşteke rast e. Yani operasyoneke Tirkiye çiqas dom dike heta Qendîlê. Lê li Sûriyeyê heger gefek hebe dikare yekser ve biçewîsîne û asteng bike. û tiştekî din heye ku min ji bîr kiriye, tiştekî din jî divê em bikin. Divê em entegrasyona deşta Mezopotamyayê aborî pêk bînin. Yani di navbera Tirkiye, Iraq û Sûriyeyê de û di nav gelên Kurd yani Kurdên li Tirkiye, Iraqê û Sûriyê û hemû pêkhatên li Mezopotamyayê Ereb, Tirkmen, Kurd, Sunnî, Êzidî hemû divê pêvajoyeke projeyeke hevpar were pêşxistin. Proje Mezopotamyayê ev têgeheke ku min di kûrahiya stratejîk de aniye ziman. Li deşta Mezopotamyayê bi perçekirinê aştî çênabe. Deşta Mezopotamyayê divê bibe deşta aştiyê û ev sînor divê ne wekî sînorên tûj xuya bikin. Loma ez eşkere dibêjim di serê min de wêne zelal e. Eger rêya rast were şopandin, eger xeletî neyên kirin, eger kes nekeve nav provokasyonan, eger ev kar nebe qurbana hesabên siyasiyên biçûk, ez hêvî dikim. Hêvî dikim ku birê Serokkomar serî pêşî helwesta dewletbaxçî li divê mijarê de xurtire, hemû aktörên siyasî li Tirkiyeyê Dem, Selaheddîn Demirtaş, İmralı, Öcalan hemû lê bi taybetî jî yên ku dê bi xweçek danînê pêk bînin, nekevin nava karekî xelet û vê fersenda dîrokî winda nekin. Bu tarihi fırsatı kaçırmazlar. Gelek kes divê baweriyê dene ku destpêka vê proseyê silavdana Devlet Bahçeli û Dem Partiyê bû li parlamentoya Tirkiye. Hûn jî divê baweriyê dene yan beriya vê jî amadekariyek ji bo vê proseyê hatibû kirin. Prose çawa û kengî dest pê kir? Devlet hertim çi bürokrasiya mîtêbe, çiya ewlehiyê be li ser senaryoyên wiha li ser xebatên wiha difikire. Amadehî dikir. Ez ji ezmûna xwe dizanim. Dema hewceyî ewlehiyê hebû, em li ser ewlehiyê, dema hewceyî diyalogê hebû, em li ser diyalogê hertim amade bûn. Yani dewlet divê mijarê de xwedî tecrübeyeke mezin e. Ez bawer dikim ku li Tirkiyeyê saziya istixbaratê neteweyî bi tecrübe û keyfiyeta xwe bi hebûna Birêz İbrahîm Kalın di nava sîstemê de ku ji jiyan akademîka berê jî dizanin ku têkiliyên me yên nêzik bi hev re çêbûn, ez wê sûdmen dibînim. Bi vî awayî wezîrên karên derve Hakan Fîdan jî hevalekî me ye ku ev pêvajo meşandine. Ez her duyan ji salên nodî vir ve nas dikim. Ji ber vê yekê ez bawer dikim ku aliyê dezgehên dewletê amade ye. Lê bürokrasî çiqas amade be jî ya destpêker îradeya siyasî ye ya ku dê vê bibe jî îradeya siyasî ye. Birêz Bahçeli tevî ku ne di hikûmetê de ye jî ev îradeya siyasî tev geran. Pêşiya derketina vê îradeya siyasî vekir. Ew roj ne tesadüf bû, yanî roja yekê cotmehê êvara wê hevdîtinê dîsa di resepsiyonê de bi Dem Partiyê re hevdîtin çêbû. Ez jî li resepsiyonê bûm. Têkiliya me bi her du aliyan re çêbû. Piştî ku min silav li wan kir, dema ez Bahçelî re axivîm ve geriya û got Birêz Serokwezîr tecrübeya we dewletê îro ji her demê zêdetir hewce ye. Li pêşiya çapemenî ev got. Ev diyaloga yekane bû ku piştî gelek salan di navbera min û Birêz Bahçeli derketibû holê. Yani ew gelekî caran rexne li me digirt. Min jî gelek caran rexne li wî digirtin. Ji ber ku ev siyaset e, min hin helwestên wî qebûl nekirin. Ku wî ev tişt li pêş çapemeniyê got, balê hemû kesan kişand. Ez vê ji bo vê dibêjim, bi ihtimaleke mezin Birêz Bahçelî beriya ku bigê wan rojan xwedî planekî bû di mêjiyê xwe de. Ew jî dawiyê de siyasetmedarekî bi dehan salan e. Bahçelî helwesteke rêvekirî amade kiribû. Di vê wateyê de destpêkirina pêvajoyê ji aliyê Birêz Bahçelî ve û gotinên ku bi kar anîn daxuyaniyên pir wêrek û bandora şoreşeke derûnî kir. Yani psikolojî guhert. Helbet ji derdora wî jî ji derdorên zêdetir netewperest ez bi eşkereyî bibêjim, ez netewparêz nabêjim binêrin, herkes ji qewmê xwe hez dike,
لیین کو دوی خبات خراب بکن نتو پرستن ترک و نتو پرستن کردن. از نتو پرستان و نتو پارزان جهف جدا دکم. جبر کو نتو پرست ناسنامه اندن قبول ناکن. نتو پارێزی وڵات پارێزیە هەر کەس ji hemşerî xwe hez dike ji eşîra xwe hez dike ji qewmê xwe hez dike divê de xeletî nînin dema ku tu dibêjî qewmê min çêtir e ez çêtirim divê her kes li pey min be divê kes ji min pê ve neaxive ev netewperestî ye ez her duyan ji hev cihê dikim Birêz Baxçelî netewparêziyeke li welat parêzane nîşan da netewperestên Tirk li dijî wî derketin ji hêla Dem Partiyê ve jî wan jî xetekê demokrat û welatparêz qebûl kirin lê hin aliyên Kurd jî ew bi xayîntiyê gunehbar kirin niha ji ber wê sedemê divê mirovên maqûl ewên ku li nifşên pêşerojê de fikirin yên ku ji bê ciwanên ku me winda kirine diêşin ciwan çi Tirk be çi Kurd be kît be bila be mirovên ku dilê wan diêşe bi hewildana hevpara van kesan ev kar tê bi serxistin Baxçelî ev dest pê kir Li gorî dîtina ve Abdullah Öcalan çima biryareke wisa da? Niha di demên pêvajoya çareseriya berê de helbet axaftinên ku Öcalan kiribû jî digihîştin min. Wekî wezîr û serokwezîr min lêkolîn dikir bê ew çi dibêje. Mêjî wî çawa dixebite. Yanî ez ti carî ne tenê derbarê Öcalan da kît be bila be dema mirovek derdikeve pêşiya min dema ez bi kesekî re nas dibim yan hevdîtineke fermî dikim ez berê li ser profîlê wê şexsî lêkolînan dikim. Ji meraqa min a wek akademisyenekî ya lêkolînê ez hewl didim tevahiya networka wî mêjî çawa dixebite fêm bikim. Ev dizanim di têkiliyan de bi Merkel serokwezîra Alman re jî yan dema em bi Putin re hevdîtin dikin an bi serokên Amerîkî re jî her tim wiha bûye. Em mecbûrin vê bikin. Niha dema em li wan qeydên berê ji hevdîtinên ku fermiyên dewletê kirine di pêvajoya 2013 de di mêjiyê min de tevî ku min qet nas nekiriye min ew nedîtiye jî şiyana şîroveya zihnî çê dibe. Bêguman demeke dirêja girtîgehê retorîka serdema şerê sar lê hewildana derbeskirina vê retorîkê. Şerê sar bi dawî bû. Ev sazî berhemên şerê sar in. 12 îlonê jî berhema şerê sar e. Ev sazî jî berhemên şerê sar in. Niha di Öcalan de hewildaneke derketina ji vê zihniyeta berhema şerê sar heye. Vê çaxê jî hebû. Xwendina wî ya li ser cîhanê û her wekî dî tecrübe û didawiyê de dema ez li tiştên ku wî kirine dinêrim û atifa ku ew dike ser tecrübeya ku bi Özel re hatiye kirin xebatên ku wê çaxê ji bo danîna çekan hatibû kirin ew behsa nod û siyan dike piştî Rehmetî Özal xebatên ku Rehmetî Erbakan re kirine paşê pêvajoyên çareseriyê bi dîtina min li pişt têkçûna gelek pêvajoyan baweriya min ew e ku hinekan ev pêvajo têk birin Niha êdî em hemû bêguman li gorî wan tevî ku jiyên me hinekî cudane jî dema hûn binêrin Dewlet Baxçelî û teqrîben dibe ku temenê Öcalan bi hev ve nêzik be teqrîben nêzî hevin hemû kesên me di rastiyê de di heman rêyê dene. Em ê mîrasekê li pey xwe bihêlin. Pirsa girîng ew e em ê çi mîrasê li pey xwe bihêlin. Ez bawerim di tevahiya siyasetmedaran de di siyasetmedarên ku gihîştina astekê diyar kirî de di kesên çalakiyan de ev nêrîn heye. Ez ê çil pey xwe bihêlin. Ji vê hêlê jî ez bawer dikim ku ev şanseke. Şansa dawiya her kesî ye. Yanî Birêz Baxçelî Xwedê temenê wî dirêj bike, îşala tu pirsgirêka tenduristiyê jê re çênabin, lê em hemû êdî ketine wê qonağê. Divê em li ser tiştên ku em ê li pey xwe bihêlin bifikirin. Wê çaxê divê yên ku wê li dû me bimînin em bi ders wergirtinê ji tecrübeya berêgav biavêjin. Ez hêvî dikim ev ders werin girtin. Ümid ederim bu dersler çıkarılır. Dema Konserokvezîrê Tirkiye vê demê jî prose açtî û çereseriyê hebû lê ev prose bi ser neket. Îro ji bo ku proseya heyê bi ser bikeve pêwîst e çi bêkirin? Şertên vê rojê çawa bûn, îro şert çawan in. Niha dema heyeta Dem Partiyê hat Rehmetî Sirri Süreyya Önder
دم از بهیت دم پارتی را آخویم برز سر سریا گوت کو اف گوتنین وی از جی دلشاکرم گوت کو برز سرک وزیر امج بوکو پیامن کو مجئیم را لی ورگرتن راگهینن هاتن ویدره لیلور ام هاتن دا کو ام لوه گهداری بکن پشتی تجربه کو مددم بورد جیایا هون چه شیرتی دنما من جی دیتن خوا گوتن من گوت بنیرن دوی ام لسر شاشتین کو سال 2013 هاتن کرن نفکرن شاشتی کو هات کرن چه بو بری هر تشتی بریاره کو هاتو بو گرتن دوی زوب ایک بهاتا نهاج بروی از دبیجم قاسک بریان هاجی من گوت دوی بیچکرن پیک وره پشتی نوروز 2013 هان مها حزیرانه و کشینا کومان جو ترکیه و پاشه جی بیچکرن هبو لدما کو او تشتین کو دویا و پیک نیه نکاری بو درباسی قوناغا دویان ببه نها دوی ام درنگ نمینن شیرتا من اجبو هر کسی اوه کو دناف 15 روزانده دوی او مراسیما بیچکرنه آنجی ام جیره ببیجن توران دوی رایا گشتی ببینه دوی جواکا ترک جی ببینه شهید المت چه بون لید انجام ده بله شهید گیشتن آرمان جا خواه جبر کو ترکیه نهات پارچه کرن ترکیه نای پارچه کرن ترکیه وندا نابه ترکیه نابه اف نابه او فرقا وی کاری اوه یا دویم دوی کیماسیه اولهیه چه نبه یعنی هفسنگی آزادی و اولهیه تشتکی کو از هرتن ده فلسفه سیاست خود ده پارزم هکه هون هولدانا ماکسیمیزه کرنا اولهیه بکن و آزادی جهولی راکن ونه بر به دیکتاتوری وهرن اگر هون اولهیه راکن و آزادیه که به اولهی آوا بکن جی اف دی و ببه سدما کاوسه پشتی دمه که جروجلات و باشور روجلات نمازه جولاتی من کرد او قاس گلی و گازدن هاتن برمکو هر وکی که دولت باشور روجلات وکشیایه قاد جبو چپر و باریکاتان رهشتیه دوید شتکی وها قد بك نيكو إيرو روشك وهاجي نينا يعني إيرو القادة تشتكي بفي رنجي نممكنه جبركو القادة هبونا تروريا وها نينا يا سيام كونجكتورا هرمية سالة 2020 ده پرتوكا منا بناوه ارتحاجة سيستميك و بنظامية جيهاني هاتا وشاندن دا خافتنا ما داويد اجي من بحث کربو من تيدا افتشكوت نها اگر روزه که وقت من چه به از دخوازم لسر سال 2013 بنویسم تنه لسر 2013 چما جبر کو لترکیه پیواژوی چارەسەریه هبو راست پشتی وی دمها گلانه دا بویرن گزی قومی yani tam didema ku unsurên çekdar ji Tirkiye derdikevin bûyerên geziyê çêbûn. Dibe ku destpêkê de bi sedemên maqûl dest pê kiribe. Min jî avakirina qişlayekê li Taksimê rast nedît. Min avakirina otelekê li şûna qişlayê rast nedît. Lê bi demê re ev hat provoka kirin. Piştî wê dema bûyerên 17-25 kanûnê qewmîn di dawiya 2013 de rêxistina terorê ketibû vê xeyalê. Gelo ev hikûmet dê here. Konjüktûra herîmî guherî. Ji adara 2013 pê ve lê bi taybetî ji Nîsan û Gulanê ve Daeş derket holê. Daeş rewşa Sûriye û Iraqê jehrî kir. Têkiliyên me bi Kurdên Sûriyê re ava kiribûn و دمه ما صالح مسلم آنی ور و امپیر آخوین جبر و چندی ایریش لمن هاتن کرن نه هر کس به هر کسی را داخل جی چقاس ایریش لمن هاتن کرن من گوت از بیناف بین کار به کردن سوریه را داخلم از وزیر کارن در بوم از قد گاب پاش و ناویجم از خب باورم پشتی وی باورم برز شوکت لمصر دربت چه بو کو فاکتوره که گرینگ بو تایبتمندی بهار عربی آزادی خواز و دموکراتیک هات خراب کرن دناف برا ترور و ریوبرین دیکتاتوری دا تیکلی هاتن چکرن پاشه دمه تباغه دا لسوریه چکن کیمیوی هاتن بکار آنین دما هون لوان حمودشتان دنیرن تونتوجیک لحریمه هبو ریوبرین دیکتاتوری آواین اوتوریتر و ترور درکتن هوله وان گشتانان دنابرا ترکیه و رخصتان تروره ده به واژه کو به تمامی خراب درست کرد نها جوان تیک جنینه نها کنجکتوره که هریمیا گرلکی گنجاو هیا چما کنجکتوره که هریمیا وها گنجاو هیا جبر کل سوریه رو بریه که کل گل ترکیه هف فکره ده گوه بده گوترین ترکیه هیا میناک لدیره زوره لباشور حسکه لباشور هریما جزیره ولاتیه که سوری یکو مأزون زانینگه مردینه یو به ترکی داخل هیا نها امجه چه ترسن
مجارە سووری وەکی فاکتۆرێکی ku tansiyonê li Tirkiye zêde dike tê rojevê. Ez berovajî vê bawer dikim ku eger konjüktûra Sûriyê baş were nirxandin, eger şaştî neyên kirin, ev avantajek e. Di navbera têkiliyên Tirkiye û Rêveberiya Herêmiya Kurdistana Başûr de têkiliyek ew qas nêzik e ku herkes vê çareseriyê dixwaze. Gelo tesadüf ku Serok Wezîrê Iraqê Sudanî rasterast beriya vê biryarê hat Tirkiye. Ji ber vê sedemê rewşa herêmê û helwesta aktorên herêmî guncawin. Dema mirov li faktorên global dinêre, Amerîka bi rêveberiya Trump dixwaze ji Sûriyê vekişe. Yani peye de yan hin aliyên radîkal li wir nikarin hêviyan derînin û bêjin em xwe dispêrin Amerîkayê, em divê İsraîlê re hevkariyê bikin da ku li hemberî Tirkiye hêzek dest mede hebe. Amerîkî dê ji wir vekişin. Wan berê piraniya baregehên xwe vala kirin. Niha li Sûriyê êdî rejîmeke nêzîkî Sûriyeyê nîne û Rûsya hewildanên hewayî li Bakurê Sûriyê ji bo parastina baregehên xwe nake. Ji ber vê sedemê ev qat gelekî vekiriye ji bo Tirkiye. Ez bi baldarî bi hişmendiyeke bi zanebûn niha dibînim ku şansa çareseriyê gelekî bilind e. Di hevpeyvîna me ya berê de ve behsa vê yekê kiribû ku ihtimal heye di navbera Birêz Erdogan û Dewletbaxçê de bê tensiqiyek, bê hevahengiyek hebe. Hûn niha rewşê çawa dibînin? Meseleya vê proseyê bûye polîtîkaya dewletê? Wê demê ez dilgiran bûm. Ez hinek taybetmendiyên kesayetiyên Baxçelî û Birêz Erdogan nêzîkatiyên wan nas dikim. Wê demê min wiha gotibû. Min dît ku Baxçelî gelek daxuyaniyên wêrek û pêşketî dide. Birêz Erdogan bêdeng e. Li cem her kesî gumanek çêbû. Min jî ji kursiya meclîsê gelek caran ev pirs kir. Ev karekî rast e. Lê min got hûn bi te awayî di nava daxuyaneke hevpar de nînin. Psîkolojiya hevpar ez dibêjim sê ihtimal hene. Yan ve karê xwe par vekiriye, yek ji we polîsê baş e yêdin polîsê xirab e, yan jî yek ji we daxuyanî erêntîr de yêdin jî hişyartir tev digere. Eger di navbera we de li hevkirineke wiha hebe ne xirab e. Hûn dikarin demekê wiha bidomînin. Ya duyem eger di navbera we de cudahiya fikran hebe, rûnin bi hev re biaxivin. Û li pêşiya gel, serokkomar daxuyaniyekê bide û bibêje ku ev siyaseta dewletê ye. Evê gel rehet bike. Ya sêyem dibe ku hûn bi hev re pêşpirk û milmilaneyê dikin. Hûn qade tevgera hevdû teng dikin. Vê nekin. Nekin. Hûnê hem zererê bidin dewletê, hem Tirkan, hem jî Kurdan. Nihal vê xala ku em gihîştinê, bi hevdîtina Birêz Erdogan a li gel şandeya demeya meha Nîsanê re paşê bi civînên nav AK Partiyê de li gorî agahiyên ku ji derve digihêjin me, ji ber ku ferman çûye ku li vê mijarê xwedî derkevin, ez niha dibînim ku saziyên dewletê jî li ser vê xwedî derdikevin. Ev ne tenê şîrovan e. Ez wan wekî agahî jî dibêjim. Ji ber vê yekê ez di wê baweriyê de me ku bûye siyaseta dewletê ya tendurustir. Lê dîsa jî divê Birêz Serokkomar derkeve û bi awayekî zeral bibêje ku ev siyaseta dewletê ye, nexşeriya me jî ev e. û vê li gel raya giştî parve bike û bi rêya civîneke taybet li gel rêberên siyasî mijarên taybet parve bike û ji wan piştgiriyê bixwaze. Di hevpeyvîna me ya berê de ve destpêkê de gotûbû ez silavê xwe ji bo birayên me yên Herêma Kurdistanê dişînim. Vê demê Birêz Dewletbaxçelî nerazîbûneke gelek tund li beramber vê gotina ve nîşan dabû. Lê niha Dewletbaxçelî weke serokê damezîrîner yê PKK spasiya xwe ji Öcalan re dişîne. Hûn vê guhertinê çawa şirove dikin? Yani inşallah olumlu bakarsak ez li vê yekê nanêrim. Ez ê vekirî bibêjim. Ez dikarim vegerim û bibêjim û mafê min heye Birêz Baxçelî we salan bi salan êrişî min kir. Her carê ku min got pirsgirêka Kurdan, dema ku Kurdan ji min re digotin Serok Ehmed we êrişî min dikir. We ez rexne dikirim. Ne hûn dibînin hûn li ku derê ne. Ez wisa nabêjim. Ez ve nagerim ser Birêz Erdogan û nabêjim di dema hilbijartinên 2023 de, dema ku masaya şeş alî hebû, digotin ku lingê heftemê vê masayê PKK ye, ew bi terorîstan re hevkariyê dikin. Wan êrişî ser mekirin. Xelkê li kûçeyan em protesto kirin. Ez nabêjim min çima ev tişkir û niha tu hatiyê vê derê. Eger ez ji ber wê helwesta rast dijwarî jiya bim jî, ez vê yekî wekî encama wê helwest û rabûna rast dibînim. Ez ve nagerim ser yên ku hember minin û nabêjim binêre te çim min kir. Niha te dît. Te dît tu gihîştî çi rastiye. Ev tişt derbas bûn.
وقتی وی واتهی کو وان شیاشین خوا فهم کرنه کو نها هلوست خوا گوهراندنه از به وی آویل مجارد نیرم جبر وی یکی دوی مروف تشتیم بره لپاش خوا بهیلم مولانا گوتنه که خوش دبیجه دوه لدوه مجانه من ایرو دوی هم تشتین نوب بیجن ایرو دوی همو سیاست مدار تشتین نوب بیجن Bunun bütün siyasilerin bugün yeni şeyler söylemesi lazım. لگوری گلک کسان پروسه به دست استخبارات و هر وها آلین اولکاریه برای وده چه آلین سیاسی و هر وها پارلمنت و دی بجداری و پروسه ببینیان نه؟ سدی ست نهاد هشه گل ده گل پرسنه جبو که اموان پرس و گمانان جهولی راکن و گل قانع بکن دوی مطلق پارلمنتو بشتر به چما مثلا ایرو حتی اندامین اک پارتیه جی بگمانن ام بر بکو داره ودچن چد به بشه نتو پرست بنگه هوانو اک پارتی دمکو برز اردوغان تشتکی دبیجه دکارن قانع ببن مهپی دمکو برز باخچلی تشتکی دبیجه دکارن قانع ببن لی برز باخچلی آن اردوغان نکارن اندامکی پارتیا گل آکوماری قانع بکن جالی ما و جبر کو ام پشگیری دن حوجه داری قانع کرنه نینه ام با آلیگریم خور شروع دکن و امی بردوام بکن لگلو حسانه کو مروف با آلیگریم پارتیا زافر را شروع بکه گلو حسانه کو مروف جو آلیگریم پارتیا باش تا شروع بکه نها اگر ریبرین سیاسی قانع ببن او دکارن وگرن جم آلیگریم خو ببیجن هوگرنو ام لدجی دستلاتینه لید و مجارده برجواندی هفپارا ترکیه هیا برجواندی ما حمویان هیا نها اگر از ترکیه سیاست دکم از دفکرم کو 4 سال شنده یعنی 3 سال شنده هلبجارتنین سر و کوماری و دستلات دیچه ببن اگر من حسابک هبه کو از دوی ورم ده سر دستلات از دخوازم بچاره سرکنا و پرسکیرکی ورم چما از بروبرونا پرسکیرکی را ورم جبر وی که ایرو ده آخافتنا خوال مجلس ده من اف گوت جبر کو او مجی رخنه دکن آلیگرین مجی مرخنه دکن دبیجن ام مخالفت دکن چما ام پشگیرید دن ماموسته دبیجن چما ما ام وان رخنه ناکن بنه روان چه آنی سریمه جمر گوتن تروریست هرتش گوتن اما و صبر لهمبر وان کر نهاجی وقتی ویا ونجی ایریشی وان بکن بیجن بنه رما اف گوت ناهون لکو دارینه ایریشی وان بکن اجوان را جد بیجم حکومت جدای دولت جدای از دجی حکومت مخالفت دکم لی از دجی دولت مخالفت ناکم او تشتکو امجرد بیجن دولت نیا ترکانه نیا کردانه نیا سنیانه نیا علویانه نیا وی نیا وی نیا اک پارتیه نیا مهپیه و نیا پارتیا پیش روژیه دولت مال هفپار 85 میلیون کسانه دمکو از برجواندین و برجواندین ملت و ماینا دولتی لورد بینم از وی شروع دکم از وی دبیجم جبوکو ویز دلال بکم اگر برستر و کومار ریبران کوم بکه دجوینه که تایبت ده نخشره که پارو بکه و اوجی هرند مجلس ده لگل پارلمنترم پارو بکن همو گوهرین یاسایین کو پیویست ده مجلس ده در باس ببن ده به حسانی در باس ببن جبر وی که ده اف در وره پارو کرن لالیه کی دن هم ریبری پکک عبدالله اوجلان هم پکک هم گلک آلیین دید خازن که رولا پارلمنت ویجی هبه هر وها آلیکار سرو که گشتی اک پارتی افغان آلاجی بحث هندک چاکسازی و رفرم هندکه اگر خاطر پارلمنت یا ترکیه پروسه یاسایان گوتو بیجن یاسایان دست بکه هون وکه پارتی که سیاسی لپارلمنت آماده نکو پشتگیری آوی پروسه جی بکن البته لم جاره هری گرینگ استم دبیجم کشو هوا دما کوچک دانیم پیک وره و کشو هوا گنجاب به هر مجار هستانتر تی آخافتن دبن سیا چکان ده نفکر لیک گف لحف دکوین دما کوچک نمان فکر تی آخافتن و دم امل گوهرین یاسایین کو د برجواندی حمو گله ترکیه دنه دنیرن اگر اف گوهرین یاسایینه د برجواندی کسی کی پارتیه کی یان برجواندی کسانه و سازی دبن لید برجواندی حمو ملت دبن هلبت امی پشگیری بتن لی اگر اف بی واجو تنش بو درشکنا دستلات اک پارتیه و هف پیمانی جمهور به هنگی امی لی بنیرن اگر راستی د برجواندی ملت دبه امی پشگیری بتن لی اگر د برجواندی ملت ده نبه امی به تا آوای دستور ندن و پیواجه کو جبر حسابین کسان و پارتیان قربان ببه لگوری و لپارلمنتوی پیوسته چه رفرمک چه
یاسایەک ji bo misogerkirina mafên Kurdan li Tirkiye bêk. Ev heman ew mijarin ku divê li parlamentoyê bê naxaftin. Parlamento çi ye? Gev neşropiya parlamentoyê platformeke ku daxwazên civakê lê digihêjin hev û çareser dibin. Tên rojevê û tên axaftin. Eger hûn nêrîna me bipirsin, em di bernameya partiya xwe de mafê perwerdehiya bi zimanê dayîkê wekî mafê mirovan dibînin. Em dibêjin divê Kurdî were fêrkirin û di perwerdeyê de were bikaranîn. Ji ber vê, ji aliyê me ve û ji aliyê min ve mijarên ku min berê anîn zimên em ti pirsgirêkan nabînin. Mijarên din, mijarên destûrê dikarin bi peydakirina konsensûsê bi lihevhatinê bên çareserkirin. Eger hişmandane bêfikirîn hemû dikarin bên derbaskirin. Heman demê piştî destpêka vê proseyê ji bo serbezberdana girtiyan jî hêviyek peyda bûye. Bêguman rewşa Selaheddîn Demirtaş gelek taybet e. Hûn divê baweriyê de ne ku di daviya vê proseyê de dê Selaheddîn Demirtaş jî bê azad kirin? Sayın Demirtaş'ta da ben Sayın Bahçeli'li olduğu gibi Bi Birêz Demirtaş re jî wek di navbera min û Birêz Bahçelî de me berê têkoşiyên dijwar kirin. Bi nêrîna min wî jî di wê demê de daxuyaniyên ku pêvajo jarî dikir û bandoreke neyînî durust dikir. Lê ev hemû li paş deman. Dema ku hinek alî êrişî hevjîna Birêz Demirtaş kirin, hin kesên exlaq xirab êrişî wê kirin, min telefon kir. Ev 2-3 sal berê bû. Min ji hevjîna wî re got, min bi Birêz Selaheddîn Demirtaşa gelek têkoşiniyên siyasî kirine. Lê rûmeta we ji bo min wek rûmeta hevjîna min pîroz e. Eger hewcedarî û tiştekî hebe, ez dikarim werim û li ber mala we bisekirim. Niha dema dîtina hevdû li xaleke hevpar li Tirkiyeyê ye. Hûn dikarin têkoşîneke siyasî li gel Birêz Demirtaş bikin. Lê divê siyasetmedar ne di girtîgehê de, li meydanan be. Ji ber vê ne tenê Demirtaş, her wiha Ümit Özdağ jî ku gelek heqaretên giran li min kirine, Özdağ çi got? Mel vê holê konferansa çapemeniye li gel Ümit Özdağ kir, min tim jê re got wiha neke. Divê demê de ez bi awayekî vekirî îfade dikim. Her kesê ku Tirkan li dijî Kurdan, Kurdan li dijî Tirkan, Tirkan li dijî Ereban, Ereban li dijî Tirkan han bide û provoke bike xizmeta proje İsraîlê dike. Xizmeta proje hêzên biyanî dike, xizmeta proje emperyalîstan dike. Lê niha ez heman tiştî ji bo Ümit Özdağ jî dibêjim. Divê ew jî derkeve. Divê her kes bibêje erê, Tirkiye bêhna xwe vedide. Bêhna xwe vedide. Divê yên ku rexne dikin jî yekser neyên desteserkirin. Divê rojnameger jî derkevin. Türkiye ji van tiştan tiştekî winda nake, berova jî xurt dibe. Bunlardan Türkiye bir şey kaybetmez, güçlenir. Li aliyekî din ji bo Öcalan jî behsa mafê hêviyê û azadkirina wî jî têkirin. Hûn piştgiriya vê meselê dikin yan na? Zaten Bahçeli açıklamasını buradan Bahçeli ji destpêka daxuyaniyê xwe de behsa vê mijarê kir. Ez tu dûdiliyan di du tiştên ku pergala hukûqî û sîstema dadweriya Tirkiyeyê hebin de nabînim. Ev jî mijareke di nava pergala hukûqî de ye. Di Konseya Ewropayê mafên mirovan û gelek tiştan de ev maf heye. Divê ev jî bi îqnakirina civakê were kirin. Yani divê dema pêvajo didomin ji bo provokasyona hinekan nebe amraz. Yani piştî çekdanî ev mijar dikarin gelekî rehet werin nîqaş kirin. Bi tenê bes e ku Tirkiye êdî ji terorê pak be. Kes neyare kesekî din nîne. Dikare hevrekê siyasî be, her kes vê yekî qebûl dike û vê vedbêje. Hemû ev mijar tê nîqaş kirin. Ez nabînim ku dê astengî çêbibe. Saygı diyor dediğinde bütün bu konular konuşulur. Ben sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Bi dîtina we serkirdeyên PKK dikarin vegerin Tirkiye yan formîlek divê derbarê de heye ihtimaleye ku ev bêne şandin ji bo welatekî dî yan vegerin Tirkiye divê derbarê de gelek senaryo hene ji ber ku. Şu aşamada doğru olacağı kanaatinde değilim. Ez nedivê bawerî dime ku di vê qonaqê de hatina wan ji bo Tirkiye rast be. Ji ber ku dawî de di dewletê hukukî de kesên ku berê bûne sedemên bûyerên mezin, me jî vê di berê de tecrübe kir, bila em ya ku li deriyê xaborê qewmî birbînin, yanî li hundir canan divê mijara Kurd nebe mijara Tirk. Yani divê dema em mijara Kurd çareser dikin, bi afirandina bertekekê li cem Tirkan ve pêvajo nedin sekinandin. Ez nizanim ku ew jî dê daxwazeke bi vî rengî bikin. Ez zanim ku li hevkirina ku pêk hatiye bi wan re jî di vî warî de ye. Bi dîtina min a rast jî ev e. Ew dikarin li welateke ku pirsgirêka wê bi Tirkiye re nîne û guman nayê kirin ku hebûna wan dijî Tirkiye were bikaranîn, ez naxwazim navê welatan bibêjim ku dê pirsgirêk çêbin û yên ku dikarin bibin jî nabêjim. Li welatên ku dê pirsgirêk çê nebin, bi razîbûna Tirkiye û bi derfetên ku ew welat
پێشکەش دەکەن هەم di nava azadî û hem ji nava kontrolê de bikarin jiyana xwe bidomînin. Ev li hinek dewerên Iraqê dikare bibe. Bi hevpeymanbûna li gel Iraqê belkî welatekî wekî Qeterê jî dikare be ku piştgirê Tirkiyeyê ye. Min di bernameya televizyonê Borî de jî got. Eger Ewropa be dikare welatekî wekî Norwecê be ku di van mijaran de tecrübeyên wê yên berê hene û hema bêje ti pirsgirêka wê bi Tirkiye re nîne û berjewendiyên Tirkiye pê re nakeve nava nekokiyan. Lê di her rewşê de divê şertên wisa hebin ku li gel rehabilitekirinê mijar Tirkiye aciz neke. Li gorî hindek lêkolînan derdora 5 heta 6 hezar gerîlayên PKK hene. Ev bidîtin avan ji bo normalizasyonekê ji bo ku rewş asayî bibe, prose bi ser bikeve, efûyeke giştî ji bo van dikare bê derxistin hûn meselaya efûyeke giştî çawa dibînin. Onu tabii şu andaki görüşmelerin nasıl seyrettiğini bilmiyorum ama Ez niha nizanim hevdîtin çawa berdewam dikin. Lê ji ber ku demeke ji bo navrêxistina teroriyê PKK çi beşdarbûnên girseyî nebûne, ez bawerim ku beşa mezina wan endaman nikarin di rewşekê de bin ku belkî stûj di dijî Tirkiyeyê kiribin. Hejmara destê min de nîne, lê bi texmînî. Divê ev bêyî ti pirsgirêk werin rehabilitekirin. Ji bo endamên din ku biryarên dadgehan li ser wan hene, hukm li ser wan hene jî, belkî piştî vê çekdanînê hinek rêk û pêk werin sazkirin. Lê divê ev jî wijdana giştî aciz neke. Fakat bunun da kamu vicdanı rahatsız etmemesi lazım. Divê proseyê de Hungrola Herêma Kurdistan û Iraqê û her wiha hevahengiya vê ya digel Tirkiye çawa dibîne. Bence en hassas, en önemli konu bu. Biya min ev mijar ya herî hestiyar û herî girîng e. Ji salên heştê û nodî û vir ve bi taybetî jî piştî şereke davê tim gerêdanek di navbera siyaseta Tirkiyeyê ya li Bakurê Iraqê û hebûna PKK ya li wê derê de hebû. Heke hûn bifikirin hêza Çakûçê, bûyerên Helepçeyê, koçberiya bi girseyiya Kurdanan ber bi Tirkiyeyê ve. Di wê demê de hewildanên PKK'yên ku xwe tevlî van kesan bikin. Ez herdem dibêjim. Rêveberiya Herêma Kurdistanê Bakurê Iraqê hem dirêjaya xwezayiya Tirkiyeyê hem jî di navbera her du aliyan de peywendiyeke wiha xurt çêbûye ku dema ez di Hewlêrê diçim bazarê ez xwe hind wekî bajarê Konyayê li mala xwe hîs dikim. Ev der aîdî me ye. Dema ku dibêjim aîdî me ye, ez ne ji alî berfirehkirina axa dewletê ve dibêjim. Ji aliyê çandî ve ew cî parçeyeke me ye. Kurdekî Iraqî, Kurdekî li Hewlêrê, wek mînak dema ku ez bi Nêçîrvan Barzanî re li bazara wanê geriyam, ew jî heman tiştî hîs dike. Lewma divê em ji vê rewşa baş sûdê wergirin. Ev pêvajo dê li vir jî were tajdarî kirin. Mijareke herî hestiyar li wir bi eşkereyî bibêjim Herêma Şingalê ye. Divê em li Şingal û Mexmûrê tedbîran bistînin da ku pêşî li avakirina her korîdoreke yan jî pêkanîna dubereya korîdoreke lojîstîkî bêgirtin. Ev jî bêguman dê di hevkariya bi Rêveberiya Herêma Kurdistanê Bakurê Iraqê re pêk were. Bölgesel Kürt yönetimiyle koordinasyon içinde yapılacak bir şey. Bidîtin ave di dema bêçekkirina PKK de hevahengiya di navbera Herêma Kurdistan û Tirkiye de têra dike yan pêwîstî be aliyekî sêyem heye bi taybetiya ji bo neteveyên yekbûyî û yan aliyên dî dipirsin. O doğru olmayacağı kanaatinde değilim. O güveni sarsar. Ez bawer nakim ku ev dê rast be. Ew dê baweriyê lawaz bike. Ji ber ku axa Iraqê ye. Belkî hikûmeta navendiya Iraqê jî dikare beşdarî vê mijarê bibe. Hikûmeta Herêma Kurdistanê Iraqê û Tirkiye. Ez bawer dikim ku ev mekanîzmaya sê alî dê bes be. Dema ku dezgehên wekî netewên yekbûyî tê kevin nava kar, ew dê gelek aktorên global jî bînin nav mijarê. Herî kêm nirxandinên ji Konsey Ewlehiya Netewên Yekbûyî de dest pê dikin. Ev dê Tirkiye aciz bike. Yani eger ez niha li ser kar bima min dê ev mijar wekî nakokiyek ku divê di navbera Tirk û Kurdan de di navbera du gelan de ku bi hevra jiyane wekî nakokiya di navbera birayan de bê çareserkirin nirxan dibe. Eger em ji aliyê modern ve lêbinêrin ev herêm herêma me hemûyan e. Sînorên me diyar in. Sînorên Iraqê ê Tirkiye, sînorên Herêma Kurdistanê di hundirê Iraqê de. Lewma em ne hewcê kesên biyanîne. Em xwe baş nas dikin. Di axaftina îro de
من پرسی ام کینه ام او ملت کو بشر مارازگرت آنادول کلیه واره هفپار به صلاح الدین ایوبی لهمبری خاشپارزان لبر خدایه و از تمید بیجم کو من دخواست از کردک د ارتش الپاسلان ده و ترکک د ارتش صلاح الدین ده بومه ام دو ملتین کو 400-500 سال تجربه که دولت هفپار جیانه به هفر شر سرخوبونه و شر چانان کاله کری و ده همو و پیواجوی ده تجاری شر اتنیکی دنابره وانده چه نبویه ما به هفر دولت آوا کریه جارنان دما کو از وید بیجم ده بیجم کو سرهلدان کردان ده امپراتوری عثمانی ده هبون سرهلدان ترکمنان جی هبون از ترکمنم سرهلدان جلالی نه سرهلدان کردان بون پرانی وان ج عشرین ترکمنان بون ناکوکی اب دولت ایراد شکی دنه لی ترک و کرد به ناسنامه ترک و کرد به هفر شهر نکرنه از باجار کنیای بیجم یوناک جیه میا کولوژی جیهان بیلیجی مروفین کو 300-400 سال برش روجلات کوچی ور کرنه کرد به ترکان را دجین لورج جوی جیه کو امنها و شانه دکن 30 کیلومتر هرن لحایمانا هر کس دفکره کو لترکیه کردتن الروجلات لباشر روجلات هنه لحایمانا قضایه که هری نزگی انقره کرد به کردی داخبن پرانیا شیینیان کردن از هرتم دبیجم کو باجار هری مزن کردان لجیهانه ام وی بیجن رزدار بخشری پرهست ببو استانبوله دما کو از وید بیجم استانبول ترک جهانه هر تشت هیا لتشته کو عراق آنج سوریه جدای او کو کرد لترکیه لهر داره هنه لهر جهی و اف تشتکی خوشه جالی ملت بونه و وکی ولاتیه کی هشیار وکی ناسنامه ولاتیان اف هسته گله کی خورده لو ما ام دوی چارچوبه ده گاو باویجن ام نه حوجه چاوکی سیامینو ام نه حوجه چاوکی دنه دو چاوین ما همویان هنه اف هر دو چاو بسن hepimizin iki gözü var, yetiyor bu iki göz. ام دزانه کو د دمه کې نزیک دونه سردانه حریم جی بکن به تایبتیونه سردانه سلیمانی جی بکن لی دمه کې کو جبر دورپیچن ترکیه بالا فرخانه سلیمانی گرتیه مایدی دماوی که نه هات کو دورپیچ ال سر بالا فرگاه سلیمانی برا کرن Tabii açılmalı. دوی بفکرن بنیرن دنافبر سالن 2012-2013 da az herdem de çumu dahatım hevleri veki vazir karın der ve mugo çumu em naçın Süleymaniye yani ma bran men Kurdin le hevleri brain mena leyen le Süleymaniye ne brain mena beguman em cudahiyen nerinin dnavbera pedek ve yana kede dizanın ujberi hatta ha peyvendin Türkiye pedek yere gelek zedetir bun gelek bavriyek zedetir hebu le de em nezgahiye ke nişani tevahiye herema Kurdistan ebdin بیرانی نکه کو از تجاریش بیر نکم بلکی من د برنامه بره د بحث کریه من گوت از ده هرم سلیمانیه بگومان وی د می ام تکیلی د بون بر رزدار نچیوان بارزانی رزدار مسعود و همویان را رحمتی رزدار طلبانی د نوینا خویا نخوشیه ده بو از چون وی داره جاره اکم بو کو وزیره کی کارن در وی ترک د چو سلیمانیه شتکی بالکش بو لبله وکی وزارت کارن در وی ترکیه محولر کربو دریه جیرانتیه دما کو جوین دست بکر مجسفین دیزایره گوت کو از هر دم وی بیر بینم مجرا گوت رزدار سفین جمر هووکه که پاراگرافه که تشتکی بنویسه جبو کو از سلاو بهیویا باشبونه بجم رزدار طالبانی نویسه که به کردی بنویسه وی نویساند لجمن هنه کیمت تمرین کرد مخواند وی کنترل کرد جاره کدن مخواند پاش از درکتم من دست با خافتنا به کردی کرد هر کسی دنگ بیرا خواه هزر کرن کو از انگلیزی آن ترکی باخوم دما کو فهم کرن از به کردی داخوم وان دنگ بیرین خواه آویتن دقیقه آن لچپکان خستن وی قد جبیر ناکم اگر هم برای کی خو حز دکن دوی هون زمان ویجی حز بکن دوی هون چاندا ویجی حز بکن دوی هون هر تشتی وی حز بکن نه به هون تهدید ببینن نها سالا چوی از بشتاری فوروم کل دهو کی بوم اف بریه چند مهام بو یعنی دمها مجدار ده از چوم دهو کی پر خوش بو از پیروز دکم براستی خوش ارگانیزاسیونه که پر پروفسیونال بو بریه دو سه مهان قوبت طالبانی تلفن کرد از ویجیش 2004-2005 و ناس دکم من دمک دریج بو او ندیت بو وی از وخوندم فوروما سلیمانیه مگوت تمام ما به آلیین لترکیه رجی شیورین مگوت از بیم نها اف بیواجو راست هاد همو بیارین نهاجی دوی هفته دبکو هنگ کس چونا منا سلیمانی جدا شروع بکن
لێ ئەv ڕاست هات ji ber ku em nikarin li balafirgeha Silêmaniyê dakevin em ê li Kerkûkê dakevin paşê dema ku em bigêjin wir divê ez herim Hewlêrê jî ez dibînim ku bi feydeyê em şêwirînê bi Rêzdar Barzanî re bikin lewma piştî civînê ez difikirîm ku herim Kerkûk Mûsil ez cara borî nikarim herim Mûsilê xelkê Mûsilê li Duhokê li benda min bûn ji wir ez difikirîm herim Hewlêrê wê bi qasî 4 rojan baş o ez bêriya birayên xwe yên li wir dikim Türkmen, Kurd, Ereb ez ê bi hemûyan hembêz bikim ez ti cudahiyê nabînim ez Türkmenim lê ji bo min ti cudahiya Türkmenekî Iraqî Kurdekî Iraqî Erebekî ji aliyê dîroka hevpar ve nîne ortak tarih bakımından bir farkı yoktur. Aliyekî dîyê vê meselê Sûriye û herwiha bi taybetî Rojavayê Kurdistanê jî bêguman. Bi dîtina ve proseya çekberdana PKK dê rê li pêşiya vê yekê veke ku hikûmeta Tirkiye hevdîtinên diplomatîk bi Rojavayê Kurdistanê re jî bike? Ya ben olmuş olsam tereddüt etmeden bunu yapardım. Onun için dedim başta. Divê zemînekî ava bike. Eger ez di ciyê wan bûma min ê bêdû dilî ev tuş kiribûye. Lewma min destpêkê de got ku mekanîzmeke sêalî dikare di navbera Tirkiye û nûnerên demokratîkên Kurd li herêma Rojava ez nebiwa teya saziyekê çekdarî dibêjim û rêveberiya Şamê rêveberiya Sûriyeyê de bê ava kirin. Dikare bêgot pêşkirin ka pêvajoya derbasbûnê dê çawa werê bi rêve birin. Divê nebe ku em ji van tiştan bitirsin. Heta dema ku min beriya Rêzdar Baxçelî an ji di wê demê de got pir deng veda. Min got ku eger Sûrî li hev bikin nabe ku Tirkiye ji tu otonomiyê aciz bibe. Em ti kesî wekî dijmin nabînin nabe ku em bibînin eger Sûrî li hev bikin yanî eger li hevkirinek di navbera Şam û Rojava de çêbû dibêjin me li ser vê yekê biryar da nabe ku Tirkiye vê yekê wekî gefekê bibîne bila tenê aramiya Sûriye bê misûger kirin bila yekîtîyek bûna Sûriye neyê xira kirin ji ber ku eger carekê were xira kirin eger Sûriye wekî Iraqê parçe bibe dê bigêje rewşa Libnanê yanî dê herêmeke Durziyan çêbibe herêmeke Elewiyan çêbibe herêma Kurdan herêma Türkmenan herêma Ereban çêbibe lêbelê niha pêwîstiya me ne bi parçebûnê bi yekbûnê heye hêvî dikim ku Sûriye ji vê pêvajiyê bi awayekî erênî bandorê werdigire û bi navbeynkariya Tirkiyeyê eger pêwîst be dibin xwedî derketina wê de li hevkirinek di navbera aliyan de li Sûriyeyê çêbibe. Suriye'de taraflar arasında bir uzlaşı sağlanır. Belê gelek spas ji bo vê derfetê. Li navenda giştiya Partiya Paşa Rojê Mêvanê me Birêz Ehmed Dawotoğlu bû pirsên me bersivandin heta hawpeyvîneke dî bimînin di xêr xweşê de.